Ихыркшоуп амчыбжьы аитаамҭа аихшьаалақәа рыҟаҵара. Аефираҿы адырраҭара амчыбжьы астудиаҿы Сима Аргәын-ԥҳа абзиара шәымаз. Есыҽны адунеиаҿы имҩаԥысуеит еиуеиԥшым ахҭысқәа, аполитикатә еибарххарақәа инадыркны аартра ҿыцқәа рҟынӡа. Есыҽны иҭыҵуеит ажәабжьқәа, аха ҳара ҳдырраҭара мчыбжьык ахь знык амҽышала ицоит. Аполитика, аекономика, агәабзиара, аналитика, аишьцәажәарақәа, акультуратә жәабжьқәа уҳәа. Ҳкорреспондентцәа иаздырхиоит аинтерес зҵоу азҿлымҳара змоу атемақәа. Абасала уахатәи ҳапрограммаҿы ишәыдаагалоит. Мрагыларатәи аҵабырг ҳҳәынҭқарра иадҳәало ажәабжьқәа ҳәаанырцә даҽакала ишрыдыркыло, анаҩс адунеи ишаладырҵәо. Аинформациатә еибашьра ашыкьымҭа иҭагылоуп. Ҳҿахәы зҳәо, аԥсуаа ҳҭоурых еилазго ирҿагылоу аҭоурыхҭҵааҩцәа. Аспорттә иааирақәа амчыбжьы ахыркәшамҭаз аԥсуа спортсменцәа рхы бзианы иаадырԥшит аҳәаанырцәтәи аицлабрақәа рҿы. Амҳаџьырра иагаз лаҵарамза ҩажәиак рзы Аԥсны иргәаладыршәит Кавказтәи аибашьра иалаӡыз. Абарҭ егьырҭ атемақәа ҳҭыжьымҭаҿы иеиашәымган. Ҳҭыжьымҭа ҳалагоит ажәабжь бзиақәа рыла. Аԥсуа спортсменцәа ҳәаанырцә имҩаԥысуаз аицлабрақәа рҿы ҳтәыла иазааргеит аиааира ҿыцқәа. Шәача имҩаԥысуаз атурнир аҿы абокси, аиқәԥареи, атлетикаласи республикатә хәыҷтәы қәыԥштәшкол ааӡамҭацәа актәи аҭыԥқәа быжьба аныркылеит. Атурнир ахьы иаԥсахеит Кьамал Возба, Инар Хынтәба, Баграт Цурцумиа, Сандро Ҵәыџьба, Никита Џьанба, Айнар Парцваниа, Арсений Џьидариан. Атурнир иалахәын иара убас Гәдоуҭатәи, Бзыԥтәи абоксиорцәеи, Аҟәа ақалақь Ахадара аҿари аспорти русқәа рзы абокс асекциа аспортсменцәеи. Урҭ актәи аҭыԥқәа хԥеи, аҩбатәи ҭыԥки ааныркылеит. Гәдоуҭатәи аспортсменцәа ракәзар, ахьтәы медалқәа хԥа ириааит. Айнар Малиа, Владислав Амџьба, Дауҭ Ҳагәышь. Даҽа жәабжь бзиак Аԥснытәи аҵаақәшькрааҩы Шарена Гәниа-ԥҳа иааира лгеит аҩбатәи аразриад иаҵанакуа аҵаақәшькрааҩцәа қәыԥшцәа рыбжьара. Ашықәса зхыҵуа Шорена актәи аҭыԥ аанылкылеит Липецктәи аобласть Усмани ақалақь аҿы лаҵарамза ҩажәиак рзы имҩаԥысыз аицлабраҿы. Лара дықәгылон Тамбовтәи аобласт аҵаақәшькрааратә федерациазы. Уажәы ҳахәаԥшып амчыбжь иалагӡаны имҩаԥысыз ахҭыс хадақәа рыхҳәаа иааркьаҿны. Лаҵарамза жәибжьызқьы шәиԥшьынҩ жәаха шықәса рзы Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра иҿкаан. Аминистрра ҩажәижәба шықәса ахыҵра аламҭалазы имҩаԥысит ауаажәларатә хеилак раԥхьатәи аилатәара. Иара ауаажәлара рыбжьара аилацәажәаратә функциа нанагӡоит, абжьгаратә ҟазшьамоуп. Ахеилак еиҿкаан ауаажәлара, аекспертцәеи, аҵарадырреи, анаукеи, апарламенти, аполитикатә партиақәа иргәаанагарақәа рышьақәыргыларазы. Ахаша лаҵарамза жәарзы аԥсшьаҩцәа ршәарҭада разҵаара иалацәажәеит аԥыза-министр Александр Анқәаби, аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзаминистр Лев Кәыҵниеи. Лев Кәыҵниа Александр Анқәаби изеиҭеиҳәеит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзаминистрра аматериал техникала иахьынӡеиқәыршәоу. Иара убасгьы арегионалтә ҟәшақәа реиҿкаареи Донецки, Лугански жәлар республикақәа рҟынтә рколлегацәеи дареи русеицура ирзааҭгылеит. Аԥыза-министр Александр Анқәаба аминистр инапы ианиҵеит иааиуа акурорттә сезон азы аԥсшьаҩцәа ршәарҭадара азҵаара ахылаԥшра аиҭарц. Иара убри аҽны имҩаԥысит Аԥсны азинхьчаратә усбарҭақәа ркоординациатә еилацәажәара. Уи иазкын ареспубликаҿы азин рымаӡамкәа анаркотикатә маҭәашьарақәа еиқәзыршо, изҭиуа раанкылара аус аҟны аҭагылазаашьа зеиԥшроу. Ари амчыбжьазы иара убас имҩаԥысит Аҟәа ақалақьтәи еизара адепутатцәа реилатәара. Амшхә аԥштәаҟны иарбан аҳҭны-қалақь агәабзиарахьчара аусбарҭа ҩ-нызқь ҩажәиак шықәсазтәи аусура аихшьаала. Аусбарҭа аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Ирма Воуԥҳа лажәақәа рыла аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ахьеиӷьхаз инамаданы агәабзиарахьчара министрреи ақалақь агәабзиарахьчара аусбарҭеи рыдҵала Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы аковид чымазаразы иаартыз аҟәша ааркын. Аинфекциатә хәышәтәырҭа уаанӡатәи аусурахь ииасит, егьазыхиоуп ачымазцәа рыдкылара, лҳәеит Ирма Воуԥҳа. Аха убри аан макьана ачымазара шьаҭанкыла-ҳма иаицҵазы уи здырбало Гәдоуҭатәи агоспиталь ахь идәықәырҵоит. Ҳақьымцәа рганахь алоума, медперсонал аганахь алоума, иара убас нас ахәшәқәа рганахь алоума, рызегьы рыла иҳаиқәшәаны гхак ҳамаӡамкәа иара ахада, ақалақь ахада дҳацхраауан даара ибзианы, иара убас агәабзиара министррагь ҳацхраауан даара.
Иара убас нас иара ахәышәтәырҭа инфекциатә хәышәтәырҭа мацара аҿакәымкәа иара убри ақалақь иахьаҵанакуа амбулатортә хәышәтәырҭақәа ыҟоуп, акгьы зегьы аимадара аҳақьымцәеи дареи апациентцәеи аҳақьымцәеи зегьы аимадара рыманы убас имҩаԥыргеит абри ачымазара. Ахәаша лаҵарамзаҩ ижәырзы аԥыза-министр Александр Анқәаб аиԥылара мҩаԥигеит амшын еиқәа афымцамч анапхгареи аҟәшақәа рнапхгаҩцәеи алархәны. Аиԥылараҿы иалацәажәоит афымцанхамҩа аҭагылазаашьа. Афымцамч ииуа ақәыӷәӷәара иацлоит. Аҭагылазаашьа шыҟоу иаанхар, цәаббрамзазы апроблемақәа иаҳахар алшоит. Аԥхын аамҭазы ауааԥсыра инырхуа афымцамч акыр иацлоит. Убри аан изыхәҭоу аусқәа мҩаԥгамзар еиҳагьы ауадаҩрақәа цәырнагоит. Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Кристина Озган илҳәеит иарбан ус нагӡатәқәоу имҩаԥгатәу. Афымцанхамҩаҿы иҟоу ауадаҩрақәа еицәанатәуеит, ауааԥсыра афымцамч ахәахь ахырымшәаауа, иара акыр шықәса ирықәу ауалгьы ус иаанхоит. Абарҭқәа зегьы ирыхҟьаны ианаамҭоу аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рзымҩаԥгаӡом. Аҳәынҭқар ашәарҭадараҿы афымцанхамҩа ззаатәы иааннакыло аҭыԥ иалацәажәан асоциал-економикатә ҭҵаарақәа рцентраҿы имҩаԥгаз астолгьежьаҿгьы. Уи иалахәын ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамба жәлар еизара адепутат Беслан Емырхәба аиҳабыра рхаҭарнакцәа, амшын еиқәа афымцамч аусзуҩцәа. Афымцанхамҩаҿы иҟоу ауадаҩрақәа раԥырҟәааразы иазылхтәу амҩақәа ахаҭабзиара аиӷьтәразы иҟаҵатәу ҳәа зҵаарақәа жәпакы ирзааҭгылан. Лаҵарамзаҩ ҩажәиак рзы Кавказтәи аибашьра иаладзаз имҳаџьырра иагаз иргәалашәара акамыршәразы Аԥсны араионқәа жәпак рҿы аус мҩаԥгатәқәа еиҿкаан мҽхакы ҭбаала. Арыцхә азгәаҭара хацыркын Аҟәа амҳаџьырцәа рбаҟаҿаԥхьа. Ихырҿаны мчыла зыԥсадгьыл иахцаз ҳажәлар рхаҭарнакцәа ргәаладыршәарц уа еизеит ауааԥсыра рацәаны. Урҭ рыбжьара иҟан арепатриантцәа зџьынџь ԥсадгьыл ахь ихынҳәыз ҳашьцәа. Ашәҭқәа баҟаҿаԥхьа ианышьҭарҵ ашьҭахь есышықәса традициас иҟалаз агәаларшәара иадырганы ацәашь ду ашьамаҟа адыркит. Еиқәырҵеит амца ду. Анаҩс аус мҩаԥгатәу алахәылацәа ашәшьыҵәрақәа амшын ихырҵеит. Абар уажәшьҭа аҩымыз ҵуеит ахостинг YouTube аԥсуа телехәаԥшра анҵамҭақәа адырраҭарақәа иҳазҭамҵуижьҭеи. Аԥынгылақәа ҳарҭоит егьырҭ асоциалтә ҳақәа рҿы иҟоу аплатформақәа рҿгьы. Уи зегь зыбзоуроу еилкаауп. Ари ацәырҵра аҿагылара ус имариам, аха шьаҿақәа ҟаҳамҵар аҭагылазаашьа зынӡа аҽамыԥсахыр алшоит. Асмаҭ Гәыниаԥҳа иацылҵоит атема. Адунеи аҟны имҩаԥысуа аибашьрақәа ирыцны ицәырҵуеит аинформациатә еибашьрагьы. Аинтернет ахархәара ҟалаанӡа уиаҟара аларҵәара амамызҭгьы, уи анцәырҵ нахыс аԥхьа аинформациа аиуразы ақәԥара еиҳа иӷәӷәахоит. Аҵыхәтәантәи аамҭаз Украина имҩаԥысуа арратә операциа иаҳнарбеит амчхара ду шаиуз ажурналистцәа имҩаԥырго аинформациатә еиҿагылара. Само определение информационной войны, оно уже стало частью нашей повседневной жизни, и каждый из нас ощущает на себе ее влияние. Если рассматривать информационную войну как один из инструментов противостояния между конфликтующими сторонами, то можно заметить, что информация имеет огромную силу, сравнимую по своей мощи с настоящим оружием. Она преследует целью достижения политических интересов страны, причем как внутренних, так и внешних. Если говорить конкретно о том, как работает информационная война, о ее направлениях, можно отметить информационно-техническое направление. То есть, если говорить о СМИ, да, то это блокировка государственных СМИ, хакерские атаки на государственные сайты, блокировка соцсетей, влиятельных политиков и блогеров. Это все то давление, которое мы сегодня наблюдаем по отношению к Российской Федерации со стороны всего Запада. Ҳазҭагылоу аамҭазы иаҳбоит аинтернет хыҵхырҭақәа рҟны ишырацәахаз Урыстәылатәи афедерациа иаҿагылоу аинформациа аларҵәара. Хаҭала иҳамоу апрактика ҳазааҭгыло иаҳҳәар ҳалшоит аҵыхәтәантәи амзақәа рзы аԥсуа телерадио илахәыра асайтқәа рҟны ишцәырҵыз аԥкарақәа. Последние 3 месяца YouTube-канал АГТРК не функционирует. Точнее, наши зрители могут просматривать новости, но мы не можем уже 3 недели добавлять новые новости. Были периодические жалобы, и одна из жалоб — это новости, связанные с украинским контентом.
у руководства АГТРК, у корреспондентов АГТРК есть что сказать на эту тему. Это наше собственное мнение, но оно не совпадает с информационной политикой, видимо, Америки. И поэтому наш канал заблокирован. Ну, допустим, мы не можем указать страну Абхазия, когда мы делаем геолокацию. Мы можем указать только город Сухум. Ну, Абхазия, к сожалению, на карте Ютуба не присутствует. Но благо, что нам не нужно вписывать Грузию, мы просто вписываем город Сухум. И хорошо, что есть абхазский язык, который мы тоже можем указывать. Иҳәатәуп уахгьы-ҽынгьы аԥсуа телерадио илахәыра асайт аредакторцәа ақырҭцәа иркьыԥхьуа аҳаҭыр лазырҟәуа ахҳәаақәа шанырхуа. Иаҳҳәап, Facebook адаҟьа иамоу политика иахҟьаны уи аҟынгьы ицәырҵуеит ауадаҩрақәа. Аԥсуа ихәаԥшра абри Facebook адаҟьаҿы иааԥмырҟьаӡакәа аус ауеит. Иҳамоу аинформациа ҿыц ҭаҳгалоит. Уи авидео, фото, атекст. Еиҳараӡак иҭаҳгало ахҭыс ҭыԥырбақәа роуп, убраҟа рыҵаҟа урысшәа илҳәозар комментариа ахҳәаақәа ҟарҵоит қырҭтәыла инкәынхо аԥсыра. Урҭ ахҳәаақәа рхыԥхьаӡара даараӡа ирацәоуп. Аԥсны ари қырҭтәыла иаҵанакуеит, Аԥсны ҳәакгьы ыҟаӡам, аԥсуа милаҭ ҳәа ыҟаӡам ҳәа анырҵоит. Ҳара ари адаҟьаҿы ҳаԥсымшьаӡакәа иҳәар ҳалшоит, хҩаха ҟамҵаӡакәа аус адаауеит абарҭ ахҳәаақәа рныхра. Facebook аусуцәа уи хырҩ азыруеит. Ҳара канаҳҵар иаҳҳәап, ишәҳәо иашаӡам, Аԥсны ари зхы иақәиҭу ихьыԥшым ҳәынҭқарроуп ҳәа анаҳслак, иаразнак ҳара инаҳҵо ахҳәаақәа зегьы ықәыргоит. Иара убасгьы зны-зынла убыс аҭагылазаашьа ҳамоуп, ианаҳҵо ахҭыс ҭыԥырбақәа ауаа ахҳәаа ҟарҵартә аҭагылазаашьа ҳазрыҭаӡом, иқәаҳгоит. Избанзар ахҳәаақәа рхыԥхьаӡара ҩнызқь, шәанызқь рҟынӡа инаӡоит. Убри жәанызқь рҟынтәи иаҳҳәап акык-ҩбак рыда зегьы гәаӷла иҭәу Аԥсны аҳәынҭқарра ахьӡ лазырҟәуа ахҳәаақәа нуп. Убри ҳара ҳаҿагыланы излаҳалшо ала ақәԥара ҳаҿуп. Грузины всегда очень активны в соцсетях, их всегда интересует все то, что происходит в Абхазии. Стоит только опубликовать пост, он моментально обрастает какими-то комментариями из серии «Абхазия — это якобы Грузия», либо «это оккупированная территория» и так далее. И это говорит о том, что грузинское общество очень политизировано. И каждый из них ведет свою информационную войну против нас. Но, однако, хочу отметить, что наши пользователи достаточно активны и всегда отвечают на подобные роды провокации. И это уже хорошо. Ҳаамҭа зимҩаԥысуа политикатә хҭысқәа рҟны аинформациатә еиҿагылараҿы хархәара ду рымоуп зхатәы ахәаԥштәырацәаны измоу аблогерцәа ҳәа изышьҭоу. Иҟоуп дара раудиториа арҭбааразы ианаладырҵәо ииашам ажәабжьқәа. Иарбан типу аблогерцәа иаанаргыло аибашьраҿы. Блогеры — это люди, которые умело используют инфоповоды и в погоне за охватами раскачивают свои каналы, используя любой контент, который зайдет их подписчикам. По сути, блогеры — это дополнительные площадки для распространения информации. И у них зачастую намного больше охватов, чем у крупных информационных изданий. Поэтому некоторые из них активно используются в информационной борьбе участниками этих информационных войн. Например, к примеру, недавно Washington-Post опубликовала статью, в которой говорилось о том, что администрация президента Байдена собрала около 30 блогеров, тиктокеров. Администрация Байдена использует тем самым этих блогеров для того, чтобы рассказать свою позицию о ситуации на Украине и обвинение России в рекордной инфляции внутри страны. То есть это говорит о том, что блогеры имеют огромное влияние на массы, а политики и политические власти активно их используют в своих целях. Иахьатәи аамҭазы аинформациа иаша адунеи аларҵәаразы иҟоуп иуеиԥшым амаругақәа. Зегь раԥхьа игылоуп ажәабжь иаша аҳәаа арҭбааразы амедиатә тыԥ-ҿыцқәа раԥҵара. Есть еще и важная информационно-психологическая составляющая. То есть это такой длительный процесс формирования общественного мнения, взглядов и так далее путем информационных бросов в это информационное пространство. То есть это та огромная работа, которая ведется по обе стороны конфликта и с целью дестабилизации обстановки изнутри. И если говорить о, допустим, нашем случае, да, то грузино-абхазский конфликт, значительно уступаем в этой информационной войне. И для того, чтобы как-то исправить эту ситуацию, для того, чтобы как-то
улучшить, да, необходимо увеличить свое присутствие в медиапространстве, то есть дать толчок распространению объективной информации. И, что немаловажно, нужно бороться с дезинформацией, то есть так называемыми фейками, которые являются как бы оружием информационной войны. Асмат Гунепха, Тимур Гугухия, Чидала Амчибжесын. Иацаҳҵоит адырраҭара, есыҽнымра гылара адунеи иаладырҵоит аиаша ишашьҭоу, адгылара шарҭо. Аха ҳара ҳтәыла аҿынӡа ианнеилак рполитика аҽаԥсахуеит. Аԥсуаа ҳҭоурых еилазго ҳрықәыӡбозар, уи ашәарҭара ашьҭыркаауеит. Ҳҭоурых ахьчара ҳҽазаҳшәозар, аԥынгылақәа ҳарҭоит. Аҭоурыхҭҵааҩ қәыԥш Фарид Кәабахьиа игәаанагарала, акыр шықәса раԥхьа иалагаз, аха иахьа уажәраанӡагьы ицо аинформациатә еибашьра аҿагыларазы амыруугақәа аԥҵатәуп. Зегьы иаҳдыруеит иахьа аинформациатә еибашьра шцо. Аха иааҭкааны иаҳҳәозар ҳара ҳазыҟаҵома уи? Иашазыҳәан иахьа ҳазҭагылоу аамҭазыҳәан, ҳазҭагылоу аепохазыҳәан ицоит даараӡа иӷәӷәоу, насгьы исҳәарц сылшоит даараӡа ажәлар маҷқәа рзыҳәан ишәарҭоу аинформациатә еибашьра. Иазгәаҭатәуп асовет ҳәынҭқарра неила ҳашьҭахь, ҳара ҳаиасит. Аепоха ҿыцахь ҳара ҳаиасит. Акультура ҿыцахь иаҳхозар, иаҳҳәап уаанӡа иаҳдыруаз, иаарту шьалатә еибашьрақәа, уажәы рхы цәырарго иалагеит. Урысшәала уҳәозар, асимметрические и бесконтактные войны, аинформациатә еибашьра. Абри аинформациатә еибашьратәы наҳҳәо иазгәаҭатәуп. Иахьа ҳазҭагылоу аамҭа, абри адунеи зегьтәи, адунеи ҳәынҭқарра дуқәа имҩаԥырго, аҳәынҭқарра дуқәа анысҳәо, зыӡбахә сымоу Европатәи ҳәынҭқаррақәа, нас аҳәаанырцә иҟоу, аӡә дунахыс иҟоу ҳәынҭқарра, США имҩаԥнаго аполитика, рполитика иашьагәыҭуп аинформациатә еибашьра. Ҳара иаша ҳҳәозар, аҵабырг ҳҳәозар, иахьатәи аамҭазыҳәан инагӡаны ишаҳҭаху ҳазыҟаҵаӡам аинформациатә еибашьра ҳаҿагыларц азыҳәан. Шәгәы ишԥаанаго изыхҟьои убри асоциалтә ҳақәа рҿы Аԥсны иаҵанакуа информациак ахьаацәырҵуа иаразнакла ақырҭцәа уи рҽаладырхәуеит, зқьыла акомментариақәа нрыжьуеит, аха ҳара ҳарҿагылартә еиԥш аҭагылазаашьа зҳамами, шәгәаанагарала. Ишәасҳәоит, аиаша шәҳәеит, қырҭқәа ҳара аԥсуа напы, аԥсуа калам иаҩуа зегьы иарбанызаалак ақырҭқәа критика иахыжьуеит. Иазгәаҭатәуп, Қырҭтәыла иҟоуп аҭҵаарадырратә институт, адәныҟатәи аусбарҭа министрра иаҵанаго. Кавказ, Аԥсны уи иналаҵаны иҭызҵаауа анаукатә центр. Уи анаукатә центр ԥнаҵы иаԥызҵаз иреиуоуп ақырҭқәа Европа ирцырзеиԥшу апрограмма, урысшәала уҳәозар, сближение путем партнерства. Убас иахьӡуп. Еиуеиԥшым фондқәа рымоуп Қырҭтәыла. Убарҭ афондқәа зегьы ироуит аҟәышь бзиа. Аҳәаанырцәынтәи Қырҭтәыла аполитика иадгыло аҳәынҭқар дуқәа иазоурыжьуеит аԥара бзиа. Избан акәзар, ара ҳара аԥсуаа иҟаҳҵо, аԥсуаа имҩаԥааго аполитика иаҿадыргылоит. Уи иашам, имцны аҳәаанырцә егьырҭ аҳәынҭқар дуқәа ирыладырҵәоит. Иаҳҳәап, иарбанызаалак, уи аекономика зҵаароума, аполитика зҵаароума, иара аиҳараӡакгьы Қарҭаа зҿагылоу аҭҵаарадырра азҵаара. Аԥсуаа рҭоурых, аԥсуа ҳәынҭқарра рҭоурых иашамкәа атәым ҳәынҭқарқәа рҟынӡа анагара. Уи Қырҭтәыла азыҳәан идеологиоуп. Жәаха маӡак ҵӡом, Қарҭ иҟоуп ижәдыруеит аминистрра, ажәлар реинышәара, амилаҭ реилибакаара, социал реизааигәара иадҳәало аминистрра, уи аминистр иажәахә излаҳәо ала, рухи ҳәа иҟоу ақалақь аҟны аԥсуаа рзыҳәан иаԥҵоуп ахәшәтәырҭа ду, аԥсуаа рзыҳәан иаԥҵоуп аҵараиурҭа, ауааԥсаа гәаӷь иаҵанакуеит, нас дара иааргоит ахыԥхьаӡарақәа, аԥсуаа амедицина аганахьала ацхыраара зырҭаз, уи ҳарас иаҭахузеи имцуп. Сара исыздырӡом макьана уи аҭак азҭахьоу, иҟоума уи зақьаагьы иқәыршәаны уи имцуп ҳәа зҳәо, насгьы дара рганахьала иаагоуп аԥара аҟәрышь ӷәӷәаны, жәамиллионк лари уи инахыҳәҳәо, аԥсуааи ауааԥсааи ацхыраара раҳҭеит, ахәшәтәра аганахьалагь, аҵарадырра иура аганахьалагь. Ҳара ҳәарас иаҭахузеи,
аԥсуаа ҳганахьала ҳара ҳаҿагылароуп. Уи информациа шиашам егьырҭ атәылақәа идҳардырроуп, аха идҳардырырц азыҳәан абри ԥаса ишәҳәоз аинформациатә еибашьра ҳаргьы ҳҿахьы ҳагӡароуп, избан акәзар аинформациатә еибашьра ҳанымаиааи, ҳанаҿамгыл, ҵҩа змам аԥсуаа рганахьала иахьа қырҭқәа имҩаԥырго, уи ҳара даҽазныкгьы ашәарҭара ҳҭанаргылоит. Иарбан маругақәоу иахьа қырҭқәа информациатә еибашьра аҟны рхы иадырхо, раԥхьаӡа иргыланы информациатә еибашьра аҟны рхы иадырхоит, амаругақәа мамзар даҽакала иаҳҳәозар, абџьарқәа иреиуоуп, иаҳҳәап ателехәаԥшра, арадио, агазет, ажурнал, иеиуеиԥшым акьыԥхьқәа, насгьы уажәы интернет ижәдыруеит, иӷәӷәанахархәар амоуп, уаҟа аԥсуаа рҭоурых лазырҟәы, аԥсуаа ркультура лазырҟәы иеиуеиԥшым, ажәахәқәа иеиуеиԥшым аинформациақәа дәықәырҵоит. Ҳара иҳалҳаршароуп аԥсуаа убри аҿагылара, аха уи ҳаҿагыларц азыҳәан ҳара иҳамазароуп урҭ аҭак рызҭо сара исыԥхьаӡоит аинформациатә институт, убри зегь хылаԥшра азҭо, иаҳҳәап Қырҭтәыла ирымоуп, ԥаса исҳәон, Дныҟатәи аусқәа рминистрра иаҵанаго аинститут Кавказ аинформациатә ҳәа хылаԥшра азҭо. Ҳара аԥсуаагьы иҳамазароуп убырҭ еицакрала аԥсуаа ҳҭоурых зҳәо, тәым ҳәынҭқарқәа, тәым милаҭқәа ирыдызгало, ишиашам атәы зҳәо аҵарауаа. Зны-зынла убас сгәы иаанагоит, абарҭ ирыҩуа Қырҭтәыла аҭоурых ҳәа ирыԥхьаӡо убри агәра ганы иҟаҵәҟьозшәа. Избанзар дара даҽакала идырҵоит уажәы еизҳауа абиԥара, даҽакала афактқәа еилаганы. Убарҭ ҳарҿагылартә еиԥш иҟаҵатәузеи шәара шәгәаанагарала специалистки ҳасабала. Иҭабуп ишәасҳәо, ақырҭуа идеологиа аԥсуаа рганахьала аԥсуа ԥсадгьыл ҳара иаҳтәуп, Аԥсны Қырҭтәыла иахәҭакуп, ҳаҽамԥсахӡеит. Уи иахьакәӡам ашьапы накыз, уи ашьапы ишьҭа акрааҵуеит, ажәибжьтәи шықәса зыҳәангьы. Ақырҭқәа ықәгыланы ирҳәон, Аԥсны ҳара иаҳтәуп, аԥсуара дықәнагалеит, Кавказ нхыҵынтәи аԥсуаа арахь иааит ҳәа зҳәоз атеориақәа ыҟан, ижәдыруеит иаҳҳәап Ингурҟа итеориа. Ингурҟа итеориа иахьагьы мап ацәырамырӡит. Уи моу иазгәаҭатәуп Ингурҟа итеориа ақырҭуа ҭоурых абжьаратәи аҵараиурҭақәа рҟны изхысуа апрограмма иалагалоуп Ингурҟа итеориа. Анаҩс зеижәтәи ажәатәи шәышықәсақәа рзыҳәан ақырҭуа аҵарауаа ирҳәоз, иаҳҳәап аҵарауаҩ Алексиӡе ишԥеиҳәоз, ҳара ақырҭқәа Аԥсны ҳнапхьы иааҳгарц ҳҭахызар, раԥхьаӡа иргыланы аԥсуа аҵарауаа ықәҳгароуп, аԥсуа аҵарауаа ҳара иааироуп, аԥсуа наука ҳаиааироуп, ҳара ианҳалша аԥсуа наука иааира, ус анакәха аԥсуаа ҳнапахьы иааҳгоит, Аԥсынгьы ҳара иҳахәҭакхоит ҳәа дцәажәон. Убри аҟынтә иахьа Қырҭтәыла аҽамԥсахӡеит. Ахәыҷқәа ҳчақәа рҿоума, абжьаратәи аҵараиурҭақәа рҿоума, иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәа рҿы Аԥсны ҳара иаҳтәуп ҳәа идеологиа рыладырҵоит. Уи иахьӡуп аԥсихологиатә еибашьра, аԥсихологиатә информациа ӷәӷәа мҩаԥыргоит. Абри имҩаԥырго аԥсихологиатә еибашьра ауаа рхы иҭарцало иашама информациа Аԥсны дара ишыртәу, дара ирыхәҭакуп ҳәа. Уи Қырҭтәыла аҩныҵҟадагь аҳәаанырцәгьы убризы информациа рызнаргоит иаша. Иҟаҳҵари убри ҳаҿагыларц азыҳәан раԥхьаӡа иргылан аԥсуа наука аҳаҭыр шьҭыхтәуп, аԥсуа ҭҵаарадырра аҳаҭыр шьҭыхтәуп. Ашәарҭара ҳанҭагылаз, ҳмилаҭ ашәарҭара ианҭагыл, Аџьынтәылатәи еибашьраан аԥсуаа информациатә еибашьра иаиааит, иӷәӷәаныҵәҟьа иаиааит, иҭыҵит ҩ-томкрыла еиқәыршәо, иԥсаҭа бзиа Тимур Алиев Ачуба иеиқәиршәаз страницақәазы Грузино-Абхазской информационной войны ҳәа хьӡыс измоу ашәҟәы, убраҟ унахәаԥшыр иубоит шаҟа иҵаулан, шаҟа игәцаракны аԥсуаа аинформациатә еибашьра иазнеиз аиааира ишрылшаз. Избан акәзар усҟан аԥсуа интеллигенциа ӷәӷәа еидгылеит, ирҳәо ражәеи руси еиқәшәеит азыҳәаноуп аинформациатә еибашьра аиааирагь шрылшаз. Иахьа ҳҿахәы ҳҳәарц азыҳәан адунеитә уаажәлар рҟынӡа ҳара ҳазку иҳадҳәало аинформациа ииаша наҳгарц азыҳәан алшарақәа ҳарҭаӡом, мрагыларатәи атәылақәа уи зегьы ирдыруеит. Аха уи аҩыза алшара ҳаур, ҳара иҳамоума убарҭ рҩызцәа, аҭоурыхҭҵааҩцәа ииашо аинформациа ӡырыргартә еиԥш, абри ақырҭцәа ридеологиа иаҿагылартә еиԥш. Аиаша шәҳәеит, ҳара иҳамаӡам убризы алшара ҳара ишаҳҭаху, ҳара иахьынӡаҳҭаху аԥсуаа ҳҿахәы ҳҳәаратәы. Уи иҿагылара арҭоит Қырҭтәыла иадгылоу, Қырҭтәыла ҳәынҭқарра иадгылоу Европатәи ҳәынҭқарра дуқәа. Уи моу США егьырҭ аҳәынҭқарқәа Аԥсны Қырҭтәыла иахәҭакуп ҳәа зҳәо дараӡа ӷәӷәала ԥырхага рырҭоит аԥсуа аҵарауаа. Аха ҳара иҳамоуп иахьа ҳазҭагылоу аамҭа азыҳәан алшара бзиаӡа,
ҳҵарауаа аҭагылазаашьа бзиа рзаԥаҳҵар, ҳара иҳамоуп убриҩыза интеллигенциа, аԥсуа ҵарауаа ҳҿахәы ӷәӷәаны, ԥасатәи интеллигенциа ишырҳәоз еиԥш, иахьагьы ҳмилаҭ ҳажәлар рҿахәы зҳәо, ус цәажәарала акәымкәа, наукала, ҭҵаарадыррала, конструктивла, аргументла зкалам ԥызшәо аҵарауаа ҳамоуп. Уи азыҳәан сара сгәы иаанагоит шәсазҵаауазар, иаҭахуп аԥсуа ҵарауаа рҭагылазаашьа иаҳа аихьбара, иаҳа ацхыраара аҭатәу аԥсуа интеллигенциа избан акәзар, аинтеллигенциа ныҟамла, аҳәынҭқарра аинтеллигенциа намаиу иԥсыҽхоит, ҳәынҭқарран изыҟалаҵо. Иахьа ҳазҭагылоу аамҭа азыҳәан абри аԥсуа етнос, аԥсуа милаҭ знысыз рнысымҩа ҳахәаԥшуазар, иахьаҟара иеиӷьны ҳара аԥсуаа ахаангьы аамҭа бзиак, епоха бзиак ҳҭагылаӡамызт, избан акәзар, иахьа ҳара иҳамоуп алшара иреиҳаӡоу Урыстәылатәи аҵариурҭақәа рҟны аҵара ҳауарц, ҳара иҳамоуп алшара аурыс ҵарауаа, аурыс институтқәа дуқәа иаҳҳәап, Мрагыларатәи институт ижәдыруеит, ҳара традициала аизааигәара ҳамоуп ҳҳәынҭқар ду Владислав Григорий Парӡынба ҵарауаҩ кьаҳасыба ладахьы ишьақәгылазоуп Мрагыларатә ҵаара институт, убраҟа аԥсуа ҵарауаа рҿахәы рҳәаратәы иара егьырҭ аинститутқәа Урыстәыла иҟоу ҳара ҳҵарауааи, ҳаинститутқәеи дара еиқәышаҳаҭра рыбжьаҵаны ирымоу, убарҭ ҳхы иархәан, ҳара адунеи зегь ҳара-ҳаратәы ҳҿахәы ҳҳәаратәы ҳаҟоуп, избан акәзар ажәҩахыр бзиа аурыс ҳәынҭқар дҳамоуп. Сара издыруеит аамҭак аԥхьа нас ажьааӡара иазку ашәҟәы шәишхьан, убри ацәажәарақәа рацәаны иахылҿиааит Қырҭтәыла. Иҟалаз шыҟалаз ҳзеиҭашәҳәа. Иааркьаҿны ишәасуеит, иҭабуп иаша азыҳәан Ачба Николаи Владимирович иԥа иареи сареи шәҟәы ицҭаҳажьит ақалақь Москва. Аԥсуаа жәытәнатә аахыс иахьа уажәраанӡа аӡахәа шырааӡоз иадҳәалан, уи ԥасатәи аԥсуа ҵарауаа русумҭақәа реиԥш ирыдрымкылаӡит Мрагылара иҟаз аҵарауаа. Ирыдыркылаӡомызт хымԥада, избан акәзар, аӡахәа аԥсуаа ирҭӡамызт, аԥсуаа иркультураӡам ҳәа иқәгылеит. Ииу еиԥшым ацәажәарақәа ишазгәашәҭаз еиԥш ихылҿиааит асоциалтеҟьақәа рҟны, иара егьыс агазеҭ аҟны аҭакқәагьы аарышьҭит, ари ашәҟәы иашаӡам. Аԥсуаа аӡахәа рымаӡамызт, ашәҟәы иану аматериалқәа зегьы қырҭуа цәаҩа зхоу аматериалқәоуп. Азин шәызҭада шәара аԥсуаа аӡахәа атәы алацәажәара иеиуеиԥшым ацәажәарақәа ыҟан, насгьы ацәажәара стильқәагьы иеиԥшӡамызт. Уи ҳара аԥсуаа хәыҷы культурала ҳҩагоуп ҳәа сгәы иаанагоит, уаанӡа ҳхы наҳгарым иеиуеиԥшым асоциалтеҟьақәа рҟны ирҩу аҟынӡа. Егьыс иаҳҳәап, наукала, ҭҵаарадыррала иҟарҵаз аҭак ҳаргьы ихьынӡаҳалшо аҭак раҳҭеит, амала иџьоушьаша раантәи Аԥснынтәи ҩынҩажәа шәҟәы инреиҳаны сара иахьынӡаздыру иаахәаны Қырҭтәылаҟа иган. Қырҭтәылаҟа иган, нас уа иеиуеиԥшым ацәажәарақәа хылҿиааит, астолгьежьгьы ыҟан, уи иадҳәаланы азин рымаӡамызт аҩыза ашәҟәы аԥсуаа аҭыжьра ҳәа. Уи ари ашәҟәы адагьы егьыс аԥсуа ҵарауаа иҭрыжьуа зегьы ԥас ишаҳҳәаз еиԥш ӷәӷәала аҿагылара арҭоит. Аха ҳара иахьынӡаҳалшо ҳкаламԥа ҳшәалоит, иахьынӡаҳалшо аҭак раҳҭалоит. Сара сгәы иаанагоит абри ишәҳәоз зегьы анаҩсан, досу Аԥсны иқәынхо зегьы аҭакԥхықәра ҳадуп абри аусхкаҿы. Досу ҳхала ҳархәыроуп абри аинформациатә еибашьра, ҳарҿагылароуп ақырҭцәа, иара егьыс еиуеиԥшым акомментариақәа зыҩуа, ахәшьара азҭо имҩаԥысуа ахҭысқәа. Зегьы ҳхала ҳархәыр, убасҟаноуп аиааирагьы нҳалшо. Иҭабуп аиҿцәажәара азыҳәан аамҭа ԥшааны шәахьаҳзааиз. Иҭабуп идуӡӡаны, иҭабуп. Абри ала ҳдырраҭара хыркәшоуп, аха аԥсуа телехәаԥшра аусура иацнаҵоит. Џьаргьы ииашәымган иааиуам ҽышазы амчыбжь ахҭысқәа шәеилыркаауеит сколлега Асмаҭ Гәыниаԥҳа. Абзиараз.